Chiediamo alle ragazze del podio ancora 3 medaglie per celebrare i 200 farfalla femminili. Abbiamo sempre con nostra compagnia l'assessore alle attività produttive, il dottor Giandomenico Bizzotto, insieme all'assessore allo sport Mauro Frighetto. Saranno loro a consegnare le medaglie di questo arrivo Martina Pinarello, Matilda Rodigari e Alice Ricci Ghiselli alle premiazioni. Sudadita, fuego puro, agua fría. La vida es un carnaval, baila de noche y de día. Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía. Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día. Fusión internacional, baile que trae alegría. Venga, que siga la fiesta, de noche y de día. Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía. Venga, nos fuimos de fiesta. Intanto 1:11:80 dalla sesta corsia, Visentin che si aggiudica la batteria.